Kapitan Enteng! Matangak man, iti lima bungon at tinapay, kagawad ko nang. Anya pa'y, Kapitan. Kan lima at chocolate drink. Adoy, Kapitan. At tumatibayad ka. Mabit lang man tayo bakdag iti ubing. Ay, da kayo ng ubing! Umay kayo, tadaysan ko! Ano na dyan, Lolo? Umasidig kayo amin dito, ita da ginatang ko amakan para kada kayo. Kada giti kakaduang ng ubing, tilma. Tinapay kang chocolate drink. Thank you, Lolo Kapitan. Naragsak dagiti ubeng, tayong gatangan ni uncle mo ida iti kananda. Kasta talaga ni uncle ka, kagawad. Nuad da ubing nga makita na. Maayatan launay. Awan tumat ngamin anak da kini antibanang. Ay, kastaya, kwarog. Iso ano at da kwarta na. Ikan na pa'y dagiti ubeng. Isumat lagayam Kay kayat dagiti ubing ni Kapitan. Takasanaw, saan anaimot kadakwada. Itugaw ko man pa'y ditaw Tananamag man ti ag merienda iti tinapay. Aginatang ka kini marikwanang. Lolo Badong. Anya day ta? Ay kwa, tinapay kan mainom, nineng. Ay, ikanda kami man iti tinapay kan mainom, Lolo Badong. Naa, katugtugaw ko pa'y lahat. Diyak pa'y naluklukatan. Adda kan nga may dumawat. Sa pinagadu kayaw. Kumatang kayo lang arudan iti para kada kami Lolo Badong. Mabisin kami ngamin. Anya? Ay, ni marikwanang ti pagdawatan yaw. Taado tila ko na tinapay. Adto ti may sabungon at tinapay, neneng. Ala mo, tapagbibingayan yaw. Sige, nanakwanang. Agyaman Kalpasan na, agawid kayo Saan adito'y tersay naktipagyanan yaw? Kandi kag dawat-dawat na daw may gumatang. Wen, nanakwanang. Very good nga raw. Thank you. Ay na, una yan na kita nga ubeng. Nasursuro na kitin dagdawat-dawat. Di mo lakat inikanon dagiti ubay. Ang tip-tipidak lang ay roon din, nagdawat na pa'y lahat. Anya? Imbag kini pari inting taadaw awatin na nga honorarium na. Apay, masapol nga da honorarium mo sa kagpadawat. Uwana, di ka kadiagdanag. Tano siyak to ti mga bakas kapitan, tuyang. Ay kat, wara siyak tumat dagiti ubing iti kwarta Na, kanun tupay abumaknang ka? Asidega ka nititirsinan ni Marikwanang. Kaano kaya nagpaiso abumaknang? Ay, adaman yung dagiti ubing dita. Ay, agur-uray daman nga tanti o may gumatang dita tirsina. Kat dawatan dan tumanain. Ay. Imot. Ha? Ay! Salbag kayaw! Imot niya magbagayo dita! Ay! Agsubli kayo man dito na kayo ng ubing! Ay! Jaski kayo! Ay, tugawak pa dito yung karangan. Tagbasa ak iti pagiwanagan. Nalamiis dito kahit. Na, nagiti ubing. Nagpurong damot dito ayan ka. Lolo Kapitan. Mayat na nakita kayo dito. Anyat ibagayaw. Apukok nga ubing. Ay, anyat ti kayat yaw. Awan, Lolo Kapitan. Kaya't da kayo lang akitaan ditoy. Lolo, kaya't yung kadita ilutan mitisa kayo.
Ay na! Ay, agure kayo pa'y apo ka. Narigat samot no, gigidan kay amin ang mangilot iti sakak. Anya ngay nga ron ti aramidan mikan ka, Lolo Kapitan. Ay, may salat ti mangilot iti kanawan asakak. 5 kayo amin dito. Iso adwa kayo nga gilot iti dua nga imak. Kastamot iti sakak. Kasi ka matilma, masahim ti bukod ka. What? O sige, Lolo Kapitan. Ngam, kalpasan na. Ikan na kami ti kwartami ah. Di ka ganag. Tangdanan kayo. Na, ni pari inting dayjay Ha? Nakarelax ti jas kay. Nagmayatan ti iiladan na iti papagda. Ay, ilutan mat dagiti ubeng ti saka akan ramramay na. Ay, adapay agikikat iti uban. Nagswerte laki din day ta kumpare. Ayam mukaw na! Pinakan kan pinaggatas mo dagiti ubeng. Sa inikampay ida iti kwartada. Isa na balidungo. Tapakaragsakak na ita. Amumait, naayatak launay kadagiti ubeng. Makaammo ka. Kakaisuna nagagit da nga agilot kan agikat iti uban ko. Win ngam amangan no adda ko na dagiti naganak da. Awan mo't siguro dungo. Kan may sa. Napiapay da ita Ngam ta dada di ta igigid nga agmalmalem nga gay ay. Nakitam ka din itil mga anak may kwarog. At dadamanin ijayan ni Uncle Inteng, paritisyaw. Apay aya. Anya, ay, binanog day tang obeng. Itay mi pa asap sa pulain. At damot lagayam dita balay da kapitan. Wanti siyaw, kadwa na dagiti pada ng ubeng. Ay, salbag ka obeng. Bimabayan ka. Kumkumpor milatan ti papapanam. Ay, di mo pa amo ti agaway. Kan di ka pa umay mangan diti balay. Nabsog kami ngamin. Tapinakanda kami. Kanada inted da kwartami. Iso adi kam nagawid, tatang. Anya? Ay, mangibabain kayo talaga. Ay, payman. Bautin ka man langan. Anay ko, tatang. Ala, ulitin nyo petikas na ngaramid nyo. Tama karaman kayo kanyak. Di na kibabain. Dilma. Nakita ti panang baot mo iti anak mo, Tisyaw. Panagkunak gundaway mo day tuyan. Ha? Anya ti kayat yung asawan, tatapadaw. Dumngag ka, tay bagakin ka, Tisyaw. Siya kunti mangikat itinabat-bati pa'y nga uban nyo, Lolo Kapitan. Apay ngay, ayan dagiti kakadwang mo ubeng, tilma. Pinanawak ida ijay laod nga agay ayam. Sige, Lolo. Siya kunti mangikat iti uban nyo. Tapno itadyo kanyak tigonggo na. Kat mabukudak amin. Itugaw ko nga ron diti parangan. Tamang rugi kan nga gikat iti uban ka. Ikan ka iti 5 pesos kada sa nga pulo nga uban. No kayat nyo? Ilutak pa'y titakyag yo, Lolo. Ngem, nayunam titangdan ko Mudto yung taimayo, Lolo. Ay saan na, tilma? Nayunak tulangan tinted ko kan kakwartam. Ay. Na, Kapitan! Anya ti kayat asawan day daw. Tisyaw. Apay nga da ka dito'y, tatang. Ti kuram. Jak amaw, gungundawayam ti kinaubing day ta anak kaw. Na, Ay, child abuse day ta, Kapitan. Day tangar aramidon nyo kat dakas. Babae ti anak kaw, Kapitan. Iso nga idarom kayo iti child abuse. Kan sexual harassment. Ay, agure ka. Dinak man rabakan iti kasta. Amumut anayata ka dagiti ubeng. Gaputa kailiw ko ti maadaan iti apukaw. Ay, saan ang agang-agaw, Kapitan? Ay, kaasi kamot inteng.
Kunam, apa nangayat mo, kan panangipatag mo kadag iti ubeng ti aramidem. Ang umanyangay ita, binaliktad da kamutan. Huwag nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Imbag tasaan da ka nga inalaan iti ladawan nakadwam ti ubeng. Nagpapanpay no kasta. Apay adadakas nga aramidak. Uray nga rod awan, hanggang no kayat da ka apadaksan ti may sa atao, mabalain. Ang galinteng! Anggal! Pangasingaw, di kayo pumampanaw dito'y balangaw. Urahin tayo kanon ni Tisyaw, tadda na patag nga ibagana kada kayaw. Maya, kapitan. Sado kayat yaw? Mangtad kayo lagan iti sagasot aribo a pisos. Anya? No, jakon patuloyan, tagdarom. Naa. Tano diyo patganti katadakid kidawag. Mapilitan ang mangidarom ka. Ay awan kwartak akasta. Sige, agdarom ka lang. Anya. Agparparikot itan ni Parinteng. Amok, asi ka manan tinangisuro kini Tisyo, amang idarom kini Kapitan. Kalag mauyong badong. Di ka man matuyang. Kaya't ko lang matakitaan. Noan niya taramidan ni Parinteng. Ay na badong, saanan nga ang angaw day tangay naramid mo. Ay salbag kakit de. Seryoso day taba na agtapno ang mom. Noan yan to ti mapasama. Di nakto ibibiyang, ha? Ay na, jak laim pagaro pa maaramid ni Tisyo ti kasta kada kayo, kapitan. Ay masurunat. Talaga arupat kwarta da jati siya. Ay na, sigurado, binagaan na ti ubeng iti aramidan ka ni bagana. Mabalin nga agsaon to matitisan na pudno. Diyos, kimutin ti kastoy abyan. Kasanungay day tuyan, tatabadaw. Kung amat ti Kapitan Inteng, nga ureg darumak kanaw. Anya? O di agdarom kan? Anya, kiling. Kasla, mabutungak ang mangituloy ti darum ko, tatabadaw. Ay, nagkapoy kan. Sige, kiday. Idarom mo ni Parinteng. Sardengan nakman, tatabadaw. Mangirubrubo ka lang. Anya? Isurusuro ka nga raw. Pagkwartaan tayo tao. Di magbagakan ka pagkwartaan. Ala, umanlugot kan. Nagloko kan. Panawan ka lang, tatabadaw. Tatang, nagkuna kami nasurutan nyo timbilin day jay alulo badong. Parikot ko, noon niya taramidag, Tilma, anak ko. Di yung ituloy ti mangidarom ka ni Lolo Kapitan Inteng. Tawan mat basol na kanyak. Nakaimbag tupay kan nakasingsingpat kada kami nga ubing. Siyak timang panagnak kada kayo. Naimbag ataon ni Lolo Inteng. Kan, kayat mi. Tanasaya at kan nasingpat kada kami, tatang. Apo Kapitan, jakon patuloyin pa itagdarom. Anya ita, Tisyaw. Pakawanin da kuma, Kapitan, kinapudno na. San asyak ti akin plano iti amin, no di kat ni tatabadaw. Ngamin, binilin nak, akas jay ka no taramidag kada kayo. Ni pari badong? Wan, Kapitan. Adayo ko mga ramidag dayjay, no di naksinugsugan. Agalwad da dya tao kanya. Ora ibagayo kan kuana dayto nga imbaga, Kapitan. Tapod numot nga main. Sige. Mabalin mo ti agawin, Tisyaw. Ay, uray da tao kat mairamraman pa yan. Anya nga min dayto akalukwan nga insursurum kini Tisyaw, si kabadawng. Ha? Ay, kun kunaklaang da jay Barang no lumsot ni Tisyaw, kat adamat itad na abalataw. O, di isupay kuma. Agsagana ka kini Kapitan. Na, Agar aramid ka iti sakit ti ulom. na! Di ta ka man langan. Ay! Napanin ti Diyos kaya tuyang. Ay,
Anya ngay nagpaiso taramidag. Ay, just kiki day. Unay mo tinda dyan, tisyaw. Timbaga nagiging tagpaiso kini pare inteng. Masaya ta nagranata dito tirsinan di kagawad ko ng parin. Ah, Agsarita ta itinalapat. ay, pare, ay, kwa. Ay, Apay, ada basol ko kan kata kasekit din. Ti mapanuin sursuro kan ni Tisha. ay, kwa. Jay, Muna! Maalam pa lang ti umisam. My goodness. Ay, isa na bali mo tin apare. Ta, saan mo tin apatuluyan ni ti isaw tagdarom kontrakin ka? Ay, uray pay. Salbag kakit di. Agsaga nakakanyak ita. Ha? Ay, parinteng. Ay, idarum kamit. Ha? Ay, kasan na ka di apare? Ay, pakawanan na ko ba? Ay, agbababawi ka talaga, pare. Uray agluwa ka pa itidan. Pare, madam. Talaga nga idarum kamit. Magnakom ka. Ay, Da kayo mat ita ka ni Tisha. Ti pagmultag. ay, parinteng. Ay, kasyan na kami ka di Ay, nakasyan na kami. Ay, tatabadong! Madingamin ti kasta nga insurum kinitisyo. Ala, ano sam no si kaitan ti bueltaan ni Kapitan? Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bolyeser. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.